Predsjednik Srbije posle sastanka sa koalicionim partnerima saopštio da će beogradski izbori biti održani 2. juna. Smatram da je za zemlju najbolje da pokušamo da umirimo strast, ima kako bili besmisleni razlozi od toga da idu na praznik, na holiday, na odmore, pošto su oni bogati, a sirotinja valjda ne može da ide, a ti bogati su valjda po prirodi pametni, makoliko glupi i sumanuti razlozi bili. Ja mislim da je važno da pokušamo da imamo izbore za koje će svi na kraju reći da, to je taj rezultat. Rekao sam prijateljima svojim iz stranke čiji sam član, bolje je da ponekad izgubite izbore nego da nečasno formiramo vlast. Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda opet je Aleksandar Šapić, dok je Ani Brnabić namenjena funkcija predsednice Skupštine. Ana Brnabić je moje najpozitivnije iznenađenje u politici. Ona je osoba koja je najbrže i najviše napredovala. Nikada nisam video nikoga da je tom brzinom učio, da se tako snažno borio, tako hrabro borio. Da je u svetu kojem, nažalost, dominiraju muškarci, da se ona borila junački kao malo ko od političara, da je radila vredno, da je napredovala i da mi je teško da zamislim da i kao predsjednik Republike, pošto imamo bicefalnu izvršnu vlast, ne sarađujem sa njom, jer od kad sam predsjednik i ona je predsjednik vlade. Aleksandar Vučić, koga zaista cenim iznad svega, koji je rekao takve reči o našoj saradnji, pa to je moj orden, to je zaista nekako moja zasluga i hvala i Milošu Vučeviću kao predsjedniku stranke na svemu i čitavoj stranci i... Inicijativa Proglas, Koalicija Srbija protiv nasilja i Koalicija NADA potpisali su dogovor o slobodnim izborima u kome se traži primjena ODIHR preporuka. Izvolite, gospodo, sve te preporuke, ove, da kažem, strateške, najvažnije, ključne preporuke ima da se ispune kroz neku radnu grupu u redu, ali u tu radnu grupu mora da uđu i predstavnici CRTE, moraju da uđu predstavnici opozicijonih stranaka, moraju da uđu predstavnici Evropske komisije, dakle ljudi koji, kako da vam kažem, koji treba da onemoguće kozu da pojede kupus. Mi lopova moramo nazvati lopovom i ovo nisu nikakvi novi izbori koje će raspisati, već ponovljeni izbori, jer je lopov uhvaćen u krađi i jednostavno pod pritiskom kako domaće javnosti, tako i međunarodnih institucija, prinuđen je da te izbore raspiše ponovo, jer krađa, eto, ne može da prođe. Mislim da on gotovo mora izgubiti Beograd. Mislim da bi mogao dil da se postigne između Brisela i Vučića, tako što bi Vučić morao da pristane na poraz u Beogradu. Ja nemam dilemu da SNS ima početnu prednost, ili, mislim, vlast, naprednjaci, socijalisti i svi koalicijni partneri, ali mislim da su i dalje izbori kompetitivni i da je ishod ostvaren. Oko toga nemam nikakvu dilemu. Dakle, postoji čitav niz malih borbi koji će se ovde dešavati, koje donose, ne znam, možda i 10 mandata i mislim da i dalje igra otvorena i da je Vučić nije u stanju da kontroliše sve procese na način na koji se on predstavlja i zato kažem da opozicija ima šansu koju bi mogla da iskoristi. KRIK piše da su bivši ministar policije Nebojša Stefanović i načelnik BIA Marko Parezanović pomagali narkobosu Darku Šariću. Pozivajući se na policijske dokumente, KRIK navodi da je Parezanović bio veza između klana i visokog funkcionera koji je u internoj komunikaciji označen kao Oskar. Javnost zna ko je Aleksandar Vučić i zna da tako nešto nikada ne bi moglo da se veže za ime Aleksandra Vučića. To je mešetarenje u Republici Srbiji, to je destabilizacija Srbije i to je ogromna sramota. A svi oni koji su zaista žele ili pretenduju da budu istraživački mediji ili jesu istraživački mediji, treba da se ograde od svega toga i da kažu da je to sramota i da je to pre svega uništavanje istraživačkog novinarstva. Povodom Dana žena, a u senci porasta broja femicida,
akušerskog nasilja i kontinuiranih osporavanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, održan je tradicionalni osmomartovski marš. Praksa Poverenika svih ovih godina potvrđuje da su žene i devojčice u nepovoljnijem položaju u odnosu na dečake i muškarce u određenim oblastima društvenog života. A diskriminaciji su češće izložene samohrane majke, žene sa invaliditetom, Romkinje, žene sa sela, siromašnije žene, žene drugačije seksualne orijentacije, a poslednjih nedelja pa i godina slušamo sve više o različitim ugrožavanjima prava trudnica i porodilja. Kroz koruptivne aranžmane se slije prema istraživanjima, prema mnogim nalazima ekonomista, 3 do 5% bruto društvenog proizvoda. A najviše ode na takozvane, što ih ja zovem, bele slonove. A beli slonovi su skupi i infrastrukturni projekti od kojih građanstvo nema preteranu korist, ali imaju nosioci javnih ovlašćenja, budući da kroz njih pune svoje džepove. Dakle, ovaj režim je krenuo sa svojim čedom, sa svojim prvencem, a to je Beograd na vodi, koji je donet na temelju lex specialisa, a završava sa drugim belim slonom, a to će biti Expo 2027, kao svojevrsna Labudova pesma krađe u ovoj državi.